might have left her purse ou bien her bag. OK, j'en ouvre dit là. She might have left her bag at work. OK? Very good, guys. She might have left her bag at work. Li ka te kite et valise li nan travail nan, sac li nan travail nan. D'accord? OK, on ale. Yo te ka genyen match lan oui, mais Messi mal joué. Messi te mal joué. Yo te ka genyen match lan oui, mais Messi te mal joué. Ou bien, Padati Ronaldo, yo te ka genyen match lan oui, mais Ronaldo mal joué. Ronaldo mal joué, d'accord? OK, on ale. Could have, OK? Très bien. Là, nous pas perdre du temps. Parce que yo te ka, c'est could have. Son bagay que yo te ka fait. OK? Kounya là, si m'tap di, yo te doué gagner match là, mais ça m'tap mette. Si m'te di nou, yo te doué gagner match là, oui, mais Cristiano mal joué. They should have won the game, but Cristiano Ronaldo played bad. Okay? They should have won the game, but Cristiano or Messi played terrible. Okay? Mais là, yo teka, they could have won the match, but he played terrible.